tubazaniye amakuru ahambaye cyane aho turi ku rubuga rw'intambara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bwa Kongo, aho imirwano ikomeje hagati ya M23 ndetse n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, ariko bikaboneka neza ko M23 igomeje gukubita inshuro ingabo zirwana ku ruhande rwa Kinshasa, mu gihe Kinshasa yakoze ibishoboka byose kugira ngo itsimbure burundu umutwe wa M23 ku butaka bw'u Burundi, ariko bikaboneka neza ko byananiranye kuko M23 ibice byose yari imaze igihe igenzura, aho kugira ngo itakaze na santimetero imwe, ahubwo yo iri kugenda yigarurira ibindi bice bitandukanye biri mu burasirazuba bwa Kongo, aho benshi bavuga ko n'umujyi wa Goma ushobora gufatwa umwanya n'umwanya kuko M23 yamaze kuzenguruka uwo mujyi wose, kandi ikaba imaze iminsi yarafunze imihanda yose yerekeza mu mujyi wa Goma. Ibi byose nyine bikaza byerekana imbaraga ubushobozi M23 ifise, kandi bikaza byerekana ko ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa zamaze gutsindwa bikomeye cyane. Akaba rero mpamvu musigaye mubona ko ibintu byahindutse kugeza naho perezida wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi yaba ariko aragirana ibiganiro mu ibanga rikomeye cyane n'igihugu cy'u Rwanda yakunze kwita umwanzi, akavuga ko arico giha ibintu byose ibikoresho abasoda umutwe wa M23, ibyo leta ya Kigali yamye ihakana yivuye inyuma, ahubwo ikavuga ko igihugu ca Kongo gicumbikiye abasize bahekuye u Rwanda babarizwa mu mutwe wa FDLR. Leta ya Kongo ikaba yaranabinjije mu gisirikare cabo. Ibyo byose nyine bikaba byari bimaze iminsi bivugwa kugeza naho umukuru w'igihugu ca Kongo yavuze ko agiye gutera u Rwanda, kandi ko bitazamusaba ko abasoda biwe binjira mu gihugu cy'u Rwanda, ahubwo ko bazahagarara Goma bakarasa Kigali. Ariko aho amaze gutorerwa ibyo yabivuze nyine, ariko ariyamamaza ntabyo yigeze akora, ahubwo ikiriko kiravugwa nuko haba hariko haraba ibiganiro mu kinyegero bya Kigali ndetse na Kinshasa, ibyerekana neza ko bamaze kubona neza ko umutwe wa M23 batawutsinda, kandi ko ufise icyo urwanira, kuko M23 irwana ku baturage babo baba ariko baricwa, cyane cyane abiganjemo abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda kandi bo mu bwoko bw'abatutsi n'abanyamurenge, bamaze iminsi bakorerwa jenoside na leta ya Kinshasa ifatikanije n'abafatanyabikorwa babo, harimo ingabo z'u Burundi, hakazamo FDLR yasize ihekuye u Rwanda mu mwaka w'1994, aho haba jenoside yakorewe abatutsi, ndetse n'izindi ngabo zitandukanye harimo ingabo zitwaje ibigwanisho zibarizwa ku butaka bwa Kongo. Byose nyine bikaza byerekana ko leta ya Kinshasa yakoze amakosa akomeye cyane, kandi ishobora kwicuza mu minsi iri imbere. Akaba ariyo mpamvu leta ya Kinshasa yatanguye kwemera ibiganiro na leta ya Kigali kugira ngo bashake amahoro n'umutekano birambye mu burasirazuba bwa Kongo. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane ari kuvugwa ku rubuga rw'intambara, aho imirwano igeze ndetse n'abariko baratsinda bikomeye cyane. Byose nyine mugiye kubikurikira muri ano makuru twabateguriye. Niba ukunda amakuru n'ibiganiro ducisha kuno muyoboro wa YouTube, ico busabwa nta kindi no gukanda kuri subscribe kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Imirwano yo kuri uyu wa mbere ihuza M23 n'ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kongo yongeye kumvikana mu bice byinshi, harimo no muri santere ya SADC. Imirwano yongeye kuvugwa mu bice byinshi muri teritwari ya Masisi na Nyiragongo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni ibyatangajwe n'umuvugizi wa M23 mu bya politike Kanyuka, aho amaze gushira inyandiko hanze akoresheje urubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter, avuga ko imirwano yongeye kubera mu bice birimo Sake, Kibumba no mu nkengero zegereye iriya centre. Kanyuka yavuze ko guhera isaha ya saa 12:20 ko ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bateye uduce two muri groupement ya Kamuronza, ariho centre ya Sake ibarizwa. Uduce avuga ko twatewe harimo Kimoka, Marehe, Madimba, Mwakofe, Mitumbaro, Kihira ya mbere n'iya kabiri, Kiroske ndetse no mu nkengero zayo. Uyu muvugizi wa M23 yakomeje avuga ko ibi bitero by'ingabo za Kongo ko birimo gushira abaturiye ibyo bice mu kaga gakomeye, bityo ko imiryango mpuzamahanga idakwiye guceceka ko ahubwo bagomba kugira ico bakora. Yagize ati
turamagana uguceceka kw'imiryango mpuzamahanga mu gihe ibitero by'ingabo za leta ya Kinshasa bikomeje gushira abasivile mu kaga gakomeye cyane. Ubwoko bw'abatutsi bukomeje kwicwa na Kisekedi Kirombo n'ingabo ze arizo FARDC, FDLR, Wagner, ingabo z'u Burundi, Wazalendo na SADC. Kuwa gatandatu w'icyumweru gishize nibwo kandi hari habaye imirwano mu bice birimo ibyo muri teritwari ya Masisi na Nyiragongo nk'uko byongeye uyu munsi kuwa mbere. Imirwano yabaye kuri uwo wa gatandatu byavuzwe ko M23 yafashe matekwa nyinshi ahanini afata abo mu ngabo za Tanzania n'abamarawi ndetse ifata n'ibikoresho byinshi bya gisirikare harimo imbunda n'ibyuma bikoreshwa mu itumanako nk'uko ikinyamakuru cacu cabihawe kandi tukaba twabihawe n'umunywanyi akomeye cyane wa M23 uri ku rugamba. Iyo mirwano yafashe umunsi wose kuko yahereye igihe cy'isaha z'igitondo igeza isaha z'umugoroba w'ejo, ariko bikaboneka neza ko leta ya Kinshasa ndetse n'ingabo ziriko zirafatanya n'iyo leta bariko barakora jenoside ikomeye cyane ku bakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda biganjemo abatutsi. Mu nkengero z'umujyi wa Goma bare kurasana ibisasu biremereye ni hagati ya M23 n'ihuriro y'ingabo zigwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Kuva igihe cya saa kumi z'urukerera rwo kuri uyu wa mbere tariki ya 12 ukwezi kwa kabiri 2024 ibitero by'ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byari bimaze gutangira mu bice byo muri teritwari ya Nyiragongo hafi y'umujyi wa Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni ibitero byibasira neza abaturage baturiye uduce two muri groupement ya Kibumba ndetse no mu birindiro bya M23 muri teritwari ya Nyiragongo. Umwe mu banywanyi ba M23 yahamirije imbonesha kure yacu ko ibi bitero byatangiye saa 10 zuzuye no zo muri iki gitondo cyo kuri uyu wa mbere. Ni nyuma y'uko ku munsi w'ejo hashize muri aksi ya Kibumba Goma hiriwe ituze, hubwo imirwano yari iyabaye mu nkengero za centre ya Sake nk'ahitwa Yerusalemu, Kingo ku nturo no mu nkengero zaho. Ibi bitero byagabwe mu birindiro bya M23 no mu baturage byakozwe n'ingabo za Tanzania hamwe n'iza Malawi bahuriye muri SADC nk'uko iyi nkuru tuyikesha umurwanyi wo mu ngabo za M23 iherereye muri teritwari ya Nyiragongo. Urubuga rwa Alliance Forever Congo rwemeje aya makuru aho rwatangaje ko ibitero by'ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa harimo ingabo z'u Burundi, SADC, Wazalendo, FDLR na FARDC ko bazindutse basuka ibisasu biremereye mu baturage baturiye Kibumba, Buhumba no mu tundi duce turiha aho hafi nk'uko abishize mu nyandiko bamenyesha ko ibintu biriko birakorwa na leta ya Kinshasa ari jenoside ku bakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi. Uru rubuga rwagize rute guhera saa 10:43 ingabo z'u Burundi, SADC, Wazalendo, FDLR, Wagner na FARDC bari gusuka ibisasu mu basivile baturiye Ikibumba na Buhumba. M23 ikomeje kwirwanaho no kurwanira abaturage n'ibyabo. Ku rundi ruhande byavuzwe ko umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo General Christian Chiwewe Songesa wari mu ruzinduko rw'akazi igoma yamaze gusubira i Kinshasa. Muri uru ruzinduko rwa General Christian Chiwewe bivuga ko yakoresheje inama y'abasirikare bayoboye urugamba bahanganyemo na M23 bategekwa kongera ingufu kugira ngo M23 yamburwe ibice imaze kwigarurira. Ikindi General Songesa yakoze yasuye abasirikare bakomerekeye ku rugamba abarimo kuvurirwa mu bitaro bya Hopitale Region bya Katindo mu mujyi wa Goma aho nyine hari kuvurwa abasirikare benshi cyane bagiye baraswa na M23, dore ko M23 imaze iminsi ikora ibitero bikomeye cyane ikarasa ingabo zose ziriko zirarwana ku ruhande rwa leta Kinshasa kandi bikaboneka ko abatishwe bakomereka bikomeye. Urugamba rwo kuri iki cyumweru narwo nyine rwari rukaze hagati ya M23 n'ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kongo. Ku itariki 11 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2023 urugamba ruhanganishije umutwe wa M23 n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa rwabereye mu bice biri mu nkengero za centre ya Sake no mu bice biri muri groupement ya Mupfumyi
muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru nahagana isaha saa tatu n'igice z'igitondo ku masaha ya Minembwe na Goma nibwo humvikanye urusaku rw'imbunda ziremereye n'izito ku misozi iri hejuru ya Sake muri village ya Nturo ya Yerusalemu Nkingo no mu nkengero zaho. Ayo makuru yanemejwe n'umuhuzabikorwa wa M23 Benjamin Mbonimpa aho yavuze ko ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa babagabyeho ibitero mu birindiro byabo no mu bice bituwemwo n'abaturage benshi. Benjamin Mbonimpa yagize ati ibirindiro bya M23 byagabweho ibitero by'ingabo zibumbiye mu ihuriro ry'abagwanira leta ya Kongo. Mbonimpa yakomeje avuga ko biriya bitero byagabwe ku cyumweru ku munsi w'ejo ko kandi byibasiriye ahitwa ku Nturo ya Yerusalemu Nkingo no mu nkengero zaho. Avuga ko hakoreshejwe imbunda zinini mu kugaba biriya bitero ndetse ko banarashe n'abahatuye n'abaturage benshi cyane. MSN yabwiwe ko iyo mirwano yamaze umwanya ungana n'amasaha abiri maze ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahunga berekeza muri santere ya Sake. Gusa muri Sake ahagana isaha z'amanywa hatewe igisasu kiremereye birangira gikomerekeje abaturage batatu bikavugwa ko icyo gisasu cyaturikirijwe muri quartier ya Kiruko. Abakomeretse bajanywe mu bitaro by'aho hafi kugira ngo bitabweho. Indi mirwano ikomeye yabereye muri agisi ya Kiroske Bweramana ahereye mu bice by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru aho bihana imbibi n'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Iyo mirwano byavuzwe ko M23 yagerageje kwigiza inyuma ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa ko ndetse M23 ikomeje kugenzura ibice byinshi byo muri ibyo bice. M23 iracyagenzura Kiroske kugeza ku ishuri ry'ibanze rya Mushindi, iragenzura kandi igice cy'ingenzi ca Ishasha kugeza ahitwa Kituvu ndetse n'umuhanda wa Sake Minofu, mu gihe igice kimwe cya Mwemerimana kimwe kigenzurwa n'ingabo za SADC ikindi na kikabamo M23. Muri agisi ya Kibumba Goma uyu munsi hiriwe ituze nubwo impande zihanganye zikomeje kurebana ayingwe. Tubibutse ko ku munsi w'ejo hashize tariki ya 10 kwezi kwa kabiri 2024 muri teritwari ya Nyiragongo ahanini muri Kibumba na Nyamahoro ko habaye urugamba ruremereye aho byavuzwe ko M23 yafatiyemo abarwanyi benshi barimo n'ingabo za SADC zavuye mu gihugu ca Tanzania. Ibi byose M23 ikaba iriko irabikora ku nyungu z'abaturage bariko baricwa bikomeye n'ingabo ziriko zirarwana ku ruhande rwa guverinoma ya Kongo, aho benshi bemeza ko ari jenoside iriko irabera mu burasirazuba bwa Kongo, aho leta ya Kinshasa iri gukora ibishoboka byose kugira ngo umukongomani wese uvuga Kinyarwanda wo mu bwoko bw'abatutsi imurandure ku butaka bwa Kongo, ariko akaba ari ibintu M23 iriko irarwanya, akaba ari nayo mpamvu igomeje kugenda igumya gufata uduce dutandukanye kugira ngo irengere abaturage bari mu kaga kubera ubutegetsi bubi bwa Kinshasa. N'amakuru tugumya kubahereza umwanya n'umwanya uko ibintu bizajya bigenda bihinduka ku rubuga rw'intambara, byose nyine mukaba muzajya mubikurikira kuri no muyoboro wa YouTube ubashikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Weco busabwa nta kindi niba ukunda amakuru n'ibiganiro ducisha kuno muyoboro wa YouTube, kanda kuri sabone canke subscribe kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.